Ekipe ya Liverpool ndetse na Bardre Barikora bamaze kuba bumvikana ku kigendanye n'imikoranire yabo ndetse no kubona umukinnyi yakwerekeza muri no ekipe. Gusa nanone amakuru arimo aturuka hafi y'ino transfer akemeza yuko yari inkuru cyasi ari saga tugiye kumarana iminsi, cyane ko nubwo bwose ekipe ya Liverpool ngo yifuza gusinyisha no musore, ntago yiteguye kuza gutanga ibyo no ekipe ya Paris Saint-Germain irimo irasaba byose. Bihagaze bite rero, bimeze bite? Nibyo ngira ngo tuganireho, twinjire muri no nkuru turebe ibyo Fabrizio Romano ndetse n'abandi batubwiye kuri ino nkuru. Ariko reka mbanze nshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Game Sport Hub, n'abatarayikanda ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Weke ukanda like kuri ino video, jya muri comment section d'igitekerezo cyawe, ubundi tujye turushaho kubana uko bwije nuko bukeye. Dutangiye bari kukubwira yuko ekipe ya Liverpool yamaze kubibona green light cyangwa se yamaze kwihabwa indengayobora, igahabwa uburenganzira no witwa Bardre Barikora nyuma y'igihe kinini cyane. Ino ekipe irimo yifuza uno musore, murabizi ko umukinnyi watangiye kuvuga muri ino ekipe mu kwezi kwa gatanu, bigeraho hazamo ekipe ya Arsenal iraza ibivamo, hajyamo andi ma ekipe atandukanye. Uno musore rero kugeza maginga ya biravuga ko yaba yamaze kumvikana ndetse no guhuzana ekipe ya Liverpool, akanayemera noneho kuba yatangira ibiganiro byeruye hamwe n'ino ekipe ya Paris Saint-Germain kugira ngo arebe ko yaza kuba yerekeza muri no ekipe. Abarimo Fabrizio Romano barimo baratubwira yuko igisigaye ari ibiganiro biri buze ko hagati ya Liverpool ndetse na Paris Saint-Germain aribyo biri buze kugena ahazaza witwa Bardre Barikora naho azakina mu minsi iza, cyane ko kuri ekipe ya Liverpool nayo imaze igihe kinini cyane yaramaze gufata umwanzuro ko igomba kuza kubisinyisha Bardre Barikora nka top target wabo. Ni nyuma yuko bashaka guhitwa Yan Diomande wajye kumusimbuza Mohamed Salah ku ruhande rw'iburyo, bikaza kurangira ariko Yan Diomande bidakunze ko bamubona. Murabizi ko yamaze kuba asinya muri ekipe ya Real Madrid. Barareba rero bagasanga uwitwa Bardre Barikora ari umwe mu bawinga basigaye ino ekipe yabo ishobora kuza kubirilayingaho, cyane ko yamaze no kwagira uruhare rw'ibitego 20 muri ino sezo ishize akinira Paris Saint-Germain ndetse no mu gikombe cy'isi agerageza kwitwara neza cyane. Ekipe ya Liverpool kugeza maginga ya urebye abakinnyi amaze kwayongeramo muri no sama, ni ikikwereka yuko nyine ntabwo yari yagura wa mukinnyi uri kuri calibre yo kuza gusimbura umukinnyi nka Mohamed Salah wagiye. Bakemeza yuko rero nubwo no Bardre Barikora imyaka 23 we akunda gukinira ibumoso cyase asanzwe akina kuri 11, ariko nanone bakemeza ko witwa Andoni Iraola ari umwe mu mazina asigaye abona yakoresha kandi byaza umusaruro kuba yakoresha muri no ekipe, cyane ko nubundi bareba bagasanga nta wundi mu winga w'iburyo cyase ukina kuri 7, aho twita kuri 7 nyine uri kuri calibre ko yasimbura Mohamed Salah uhari kugeza magingo. Ko nujya kureba aba winga bose twakwita ngo ni ama top profile, bose bari mu makipe yabo kandi biraza kuba bigorana kuba bava aho ngaho. Nicyo kiri gutuma rero uwitwa Fabrizio Romano arimo aratubwira ngo ekipe ya Liverpool kugeza maginga ya irikin ndetse iteguye kuza gukora ibyo ari byo byose kugira ngo ize kubisingisha no Bardre Barikora, cyane ko nyine niwe mu winga wenyine mwiza twavuga kugeza maginga ya witeguye kuza kuba ahindura cyase aswitchinga ekipe akava yakinaga akaba yakwerekeza mu yindi ekipe. Ni byinshi cyane rero, ni byinshi cyane witwa Fabrizio Romano yagiye atunyuriramo, yatubwiye ngo next week new contract will be prepared between Liverpool and Paris Saint-Germain according to the transfer of Bardre Barikora. Bishatse kuvuga yuko cyase ibi ni byemeza yuko nyine ekipe ya Liverpool na Paris Saint-Germain zimaze iminsi mu biganiro, ko niyo mpamvu yatubwiye ati nyine icyumweru gitaye ibindi biganiro bishyashya biraza kuba hagati ya Liverpool na Paris Saint-Germain bigendanye no kuba bashyira umucyo kwa zaza witwa Bardre Barikora. Ese Paris Saint-Germain iraza kwemera kumurekura cyangwa Liverpool yo iraza gutanga amafaranga yo? Yakomeje atubwira ngo Liverpool will try for Barikora, now it's time to make it happen on the club side because the player Barikora want to go to a Liverpool. Iki ni ikintu gikomeye cyane muri transfer, iyo umukinnyi bigeze hano akubwira ngo noneho njyewe ndashaka kujya muri ino ekipe. Ibi ni update kandi bikaba n'amakuru meza kuri ekipe ya Liverpool, bitandukanye nuko byari bimeze mu kwezi gushize kwa gatandatu cyangwa kwa gatanu, aho bavuga ngo yaba Arsenal yaba Liverpool zose zifite amahirwe angana ko bazatwara uno mukinnyi. Aho ngaho byatumaga ekipe ya Paris Saint-Germain ishobora gutekereza option nyinshi, ikavuga ngo ariko nta wamenya twaza kunaniza kuri no ruhande tukajya tumwireka ko akiri option n'andi mahirwe, bikaza kurangira tumugumanye. Bitandukanye n'ubu ngubu rero uwitwa Bardre Barikora ashaka kujya muri ekipe ya Liverpool. Bardre Barikora amaze kuba afata umwanzuro we ku giti cyiwe, yemerera ekipe ya Liverpool, cyane ko
yabonye projet yabo akabona n'ibiganiro ahanini bishingiye ku kiganiro yagiranye n'umutoza wa Liverpool Andoni Iraola, akavuga yuko ngo ari umuntu baganira igihe kinini, akamwereka projet yiwe, akamwereka uburyo azamukoresha n'ibyo bazakora. Arangije aravuga ngo my feeling this is not going to be something imminent, so I don't expect that he will go on Monday or on Tuesday. Uwo ni uwitwa Fabrizio Romano kutubwira ati nubwo bimeze gutya ariko ekipe ya Liverpool ikaba yiteguye gukora icyo buri bwisabe cyose kugira ngo ibone Barcola nawe akaba yiteguye kuza kujya muri Liverpool, cyangwa se yatangaje ko nawe yifuza kujya gukina kwa Liverpool. Atari iki ntago ari ikintu kigiye koroha, ntago ari ibiganiro biri buze kuba mu buryo bworoshye gutyo. Bityo rero ngendeye ku makuru yiwe, uwo ni uwitwa Fabrizio Romano, ntago ari buze kugenda kwa mbere cyangwa kwa kabiri, ntago ari umukinnyi ugiye gusinya umunsi cyangwa ejo, kubera ko nyine ni ibiganiro, ni saga tugiye kubana nayo iminsi, ariko byibura ubu twavuga ko ino saga y'uwitwa Bardre Barcola yamaze kubibona icyerekezo, kubera yuko kugeza amaginga nimba uwitwa Bardre Barcola afite imihanda myinshi yo kunyuramo, uhasigaye umuhanda umwe uvuga ngo from Parc des Princes to Anfield, nta yandi mahitamo, nta yindi ekipe ari, cyane ko uwitwa Bardre Barcola yamaze kuba atangariza isi icyifuzo cyiwe cyo kuba yakwerekeza muri ino ekipe ya Liverpool. Ariko uwitwa Fabrizio Romano niwe tukirimo dukotinga tureba ibyo yatubwiye, yakomeje agira ati there is still work to do between Liverpool and Paris Saint-Germain, so there is a possibility this is going to be a saga in this summer transfer window, but this depends on Liverpool on how much they want to spend. Bishatse kuvuga ngo haracyari akazi, kandi koko nyine haracyari byinshi byo gukora hagati y'ino ekipe ya Paris Saint-Germain na Liverpool, cyane ko ubwo umukinnyi ku giti cyiwe bivugwa ko yaba yaramaze kumvikana na Liverpool buri kimwe cyose kugera no kuri personal terms, ariko nyine ibiganiro bigomba kuza kuba hagati ya Liverpool na Paris Saint-Germain nibyo biri buze kudesida nimba koko uno mukinnyi ari buze kugenda. So akatubwira ati ni saga igiye kumara igihe kinini, ni saga tugiye kubana nayo, ishobora no kuza kugera mu rwego nk'urwa saga zagiye ziba nk'iza Alexander Isaac, izaba Victor Gyökeres season ishize, ariko nyine hanini biraza gushingira kuri Paris Saint-Germain irifuza ibiki, Liverpool yo irifuza gutanga ibihe, baraza kugira aho bahuriza, ariko no hari buze kugenda ngo ahazaza huno mukinnyi hameze hate. Paris Saint-Germain are open to negotiation, but the condition is making them the expensive deal. Yasati nubwo bwose ikipe ya Paris Saint-Germain yiteguye kuza kuba yumva ibiganiro byari byose, cyangwa se yamaze kuba yemera kwinjira mu biganiro, ariko ibyo irimo isaba cyangwa se kondisiyo irimo ishyira kuri uno mukinnyi birimo biratuma ihinduka deal ihenze. Bityo rero ibiganiro biraza kuba hagati ya Liverpool na Paris Saint-Germain bigendanye na Bardre Barcola, ariko nanone biraza gusaba ngo Liverpool ikora ibishoboka byose, uretse ko nayo yiteguye kuza kubikora, ariko nanone bakavuga yuko itari buze gukabya, cyane yuko ekipe ya Liverpool nkuko irimo bitangazwa na Team Talk, biravuga yuko ekipe ya Liverpool ititeguye kuza gutanga amafaranga aruta batanze kuri Alexander Isaac last season. Murabizi ko bamutanze asaga miliyoni 125. Amakuru yarimo araturuka mu gihugu cy'Ubufaransa akemeza ko ino ekipe ya Paris Saint-Germain yaba yamaze gusaba cyangwa se yaba yamaze kubwira ekipe ya Liverpool ko kugira ngo ize kuba Bardre Barcola igomba kuza guhabwa miliyoni 145. Bivuze ngo zaba ari miliyoni 20 hejuru yayo batanze kwitwa Alexander Isaac. Kandi none wareba projet ya ekipe n'ibyifuzo byayo n'amakuru y'amagenda aturuka Merseyside, bakemeza ko ekipe ya Liverpool muri ino myaka ya vuba itifuza kongera guspendinga amafaranga menshi nko yaspendinze kuri Alexander Isaac ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye bagiye baza sezishize barimo nka Florian Wirtz. Murabizi ko ino ekipe yari yatanze amafaranga menshi. Kugeza amaginga rero tukahita twerekeza kuri ino nkuru nanone y'ingenzi iri buze kugira uruhare runini muri no deal y'uwitwa Bardre Barcola, cyangwa se iri buze gutuma ino deal y'uwitwa Bardre Barcola ishoboka muri ino ekipe ya Liverpool, ndetse n'imikoranire yiwe na Andoni Iraola ikaba yakunda. Iyo nkuru nta yindi ni ikigendanye n'ahazaza ndetse na saga none yatangiye kubyuka hagati ya ekipe ya Liverpool ndetse na nuno muvandimwe wabo bita Cody Gakpo. Mu minsi ishize nibwo hagiye amakuru hanze yemeza ko ekipe ya Tottenham Hotspur ndetse n'uyu Roberto De Zerbi umutoza wayo bifuza cyane uwitwa Cody Gakpo, ndetse uwitwa Cody guturuka kwa gatandatu ugakomeza muri kuno kwezi kwa karindwi gushize, uwitwa Cody Gakpo hagiye haza offer menshi n'ama ekipe menshi yagendaga mwifuza, ariko Liverpool na n'ubu ngubu iracyari gufunga cyangwa se iracyari kubana imiryango, ikavuga ngo ntago turi buze kwemerera uwitwa Cody Gakpo kugenda, cyane ko
nkuko Fabrizio Romano yanabikomoje arimo abitubwira ku ruhande rwa ekipe ya Liverpool baracyari kureba bakabona uwitwa Cody Gakpo ari umukinnyi w'ingenzi muri no projet yabo, uwitwa Andoni Iraola cyagera yabwiye ko nawe ari umukinnyi yifuza kugumana, cyane ko mu byifuzo by'uwitwa Andoni Iraola yifuza kuza kuba afite abakinnyi bose yasanganye ino ekipe mbere yuko yagira transfer yindi akora, akabanza akareba ngo nabaye bakinnyi bari ku ruhe rwego, ese barareponda gute, akaba yamenya noneho ngo wenda after season cyangwa se wenda n'igice cyasize akavuga ngo uyu nta kibazo ari free ko yakwigendera no yakwigendera. Ariko nyine bitandukanye n'andi mazina yagiye ahuzwa no gusohoka muri no ekipe, uwitwa Cody Gakpo ni umukinnyi ekipe ya Liverpool yaba board yaba n'umutoza ndetse n'urwego ruri tekinike muri no ekipe bemeza yuko bagomba kuza kuba bari kumwe kandi bifuza kurongera gukorana indi minsi. No gutegereza tukareba, ariko nanone ekipe ya Tottenham irimo irakora ibishoboka byose ndetse yiteguye kuza gusunika cyane ngo irebe ko yaza kubibona uno musore w'Holandi bamuvane hariya Anfield bamwe Tottenham Hotspur Stadium. Amakuru rero akavuga yuko ahazaza huno mugabo bita Cody Gakpo ndetse n'imbaraga ekipe ya Tottenham iri buze gushyira muri no deal biri buze gufasha ekipe ya Liverpool mu buryo bubiri. Mu buryo bwa mbere, mu buryo buri technique, ekipe ya Liverpool irifuza kugumana no Cody Gakpo, bisobanuye ngo uko Tottenham yaza kuregeza cyangwa se kwaza kwishyiramo imbaraga nkeya bikaza kurangira ekipe ya Liverpool ibonye uburyo bwo kwihakanira bigendanye wenda nyine n'ibyo buze guhabwa muri negotiation, ikavuga ngo oya ibi turi bubitore turetse kugumana umukinnyi wacu. Mu buryo buri tactique ndetse na technique n'uburyo bw'imiherero nka ekipe iyi ngiyi ikina umupira ku kibuga kuri tapis vert, baraza kuba batsinze urugamba cyane yuko Cody Gakpo n'umwe mu bakinnyi babo b'ingenzi bifuza kugumana, cyane ko nujya no kureba mu bakinnyi bose bitwaye neza muri Liverpool ku gice cy'ubusatirizi last season uyu Cody Gakpo yari abarimo, ndetse n'umwe mu bakinnyi n'ubundi bagihari biteguye kuza kuba batangira cyangwa se sezo ishobora kuza gutangirana nabo cyane ko bari fit. Nujya kureba abandi bakinnyi witwa Alexander Isaac imvune yagize ndetse n'ibindi bintu byinshi byatumye tagira saison nziza mu by'ukuri, nureba Florian Wirtz saison ntabwo yagenze neza, nureba umukinnyi nka Go Ekitike wari wagize saison nziza akaba n'inyenyeri, urabizi neza ko yavunitse ino season atari buze gutangirana nabo. Undi mukinnyi basinyishije ni nka Rodrigo Munoz, nabwo biraza gusaba ikindi gihe cyo kumutegereza ngo barebe ngo araza kuriponda gute, biraza kugenda bite. Aho rero niho ekipe ya Liverpool irimo ishingira ikavuga ngo Cody Gakpo ni umukinnyi byanga byakunda tugomba kuza kubika icyo ari cyo cyose biri buze kudusaba. Ariko nanone mu bundi buryo bwa ekipe bakavuga ngo nibyo ekipe ya Tottenham mu gihe cyose iri buze kwiduha amafaranga menshi turaza guprofita ayo mahirwe cyangwa se tugiye kwitendeka kuri ekipe ya Tottenham twica amafaranga menshi tuyihende, niramuka yemeye kuza guhura n'izo conditions zacu turi bushyire kuri Cody Gakpo, ndetse Cody Gakpo nawe akaza kuba yakwifuza kuba yasohoka, cyane ko kugeza amagingo ya Cody Gakpo we nta kintu yari yavuka ku bigendanye no gusohoka muri ino ekipe. Bivuze ngo ibintu bye biracyatuje, ariko nayo amakuru akemeza ko aramutse abonye offre nziza cyangwa se hari buze kujya agafatwa neza akanahabwa byinshi ashobora kuza kwemera gusohoka muri ino ekipe. Ekipe ya Liverpool rero ikavuga ngo Tottenham niyemera kuza kuduha byinshi dushobora kuza gushingiraho tujya mu biganiro na Paris Saint-Germain irimo yifuza byinshi, turaza kwemera Cody Gakpo agende. Ni ukuvuga ngo rero ni ugutegereza tukareba biraza kugenda bite hagati ya Liverpool na bano bakinnyi babiri irimo yifuza kuguma, uwo yifuza kugumana n'uwo yifuza kongeramo. Ibyo byose ni ukubuha igihe tukareba. Ese wowe wafana ba Liverpool ahanini mutubwire, mwakwifuza kubona Bardre Barcola mugatakaza Cody Gakpo, cyangwa mwakwifuza kugumana Cody Gakpo niyo Bardre Barcola ataza muri ino ekipe? Twiganire.